A very good evening. Northeast Windogi dialogue swimming tabiru punam pu han bamakta da tuke hos yale metong bramna punam putaram nok chobule na kokto na krum jari. Ngasi Northeast Window na khana nainena bidang tapok chari bang asi topic Chief Minister visit through Kangpokpi a Masterstroke hai topic asini koigi ngasi mak akoigi honorable Chief Minister Y HEMCHANDRA koi Kangpokpi phaurga koi senapati da tongan bakoigi development projects kaya mag ka iroina na mahakna chatkibasi mahakna chatlibagi pandam si phangadori pra adu danatana peace initiative we have wapum su dumak hairi dubu nimit kharani gi mamangda jiribam su dumak chatki thokriba conflict 2023 gi megi ahum dagi hairiba khigi hanagi former chief minister jiribam chatpa ngamdana leiramba aduga mahak hairiba khigi anova BJP gi chief minister jiribam visit tawkhre adugi matung koi Kangpokpi phauraga senapati chatkre adumakpu hariba visit tawruba khuding adugi matung da koi gi thoning daba incident di hek thokpagi koi nan tronglawbigi incident su maduna maram oiraga hojik se dokimatik koi gi state asida tangdu leita daba hana dagi hena phibam chadribadu hojik koi curfew law thoktana koi even net phawa thingdana koi gi miyam de hena awabgi machak amakhak oiri adumakpu koi gi chief minister gi ngasi gi koi gi Kangpokpi phauraga senapati da tongan ba koi gi project singi koi developmental works mayam amaga peace initiative tawdana chatlibasi masigi positive oibe impact ama lakadra haibasi koi khana nei ne dogidong ta hariba topic ase koi pukachabani pukachariba topic ase koi tongan ba panelist ahumna saruk yabiduna saruk mapung phan bigani ahan bamakta da koi gi panelist ahum sakkaminga konana takchabagi tanja dong tang mayangim phamda thamjage ahan bada koi gi oja SAPAM SANTI KUMAR retired colonel president imatras koi oja busu taram nokchari oja SANTI KUMAR taram nokchari ani shubada koi gi oja HEMCHANDRA SALAM editor ICHEL express oja HEMCHANDRA busu taram nokchari ahum subadai gi now Michael LAMJATHANG THADOU leader koi gi now Michael si hojik phawba koi studio da yoraktri masigi damakta amyam na ngakpi gani dum koi program se continue tawjage makha tana dum yawbirakani yam nungaje koi gi panelist ani na su isa gi mamal yamlaba matam khara ka chiktang kaithokpiduna pukachariba topic asida isa gi ba warol kayama thambigani haibagi wakhalonda koi gi studio da lengthokpirakpagi damakta koi gi panelist punamakpu Northeast Window ki han thagat pa phongdokchari ngasi gi pukachariba topic Chief Minister visit through Kangpokpi a Masterstroke haiba topic ase mari leina be han ba wahang si khoi oja SAPAM SANTI KUMAR da lakchage oja khoi gi ngasi si mahakna mamangda khoi gi former Chief Minister Nongthombam Biren palingai matamda mahakna thamkiba statement na mahai tare khoi gi chahi ani gi purari leijaraba koi gi segmai phauna Kangpokpi lana chatpangam drabasibu karamba sarkar no BJP gi karamba sarkar no haiba statement amdi thamgi bane adubu madugi thami ba statement du ngarang nahan mana chatringai gi mangoi na miyamna hanadi mana CM oidringai da hairaga ma thabak oina pangthokpa ngamdri basi karigino haiba wahang ama yam toina hangbane adubu ngasi si security yam tight oina hairiba khigi senapati Kangpokpi phauraga senapati si chatkre jiri chatkre oja dubu masidasu hariba mana halakpada khigi saitu gi assembly constituency gi MLA khigi Sri Haukolet kibgen gasu unarakibagi wari masu dumung yauri masi peace initiative ba lairiba conflict thoiba Kanglup ani da thajana da ba lairi si masi hen chesin na bane haiba amasu hairi mamang da khoye jiri de chalubagi nongan baga thoiba khogi tronglawbi gi thodok amsu lairi dubu oja laksani ba wafamdi ngasi gi mahaki chatliba khongchat si na maram oirakanda karigumba haidi positive oiba impact kharadi haidi akoigi peace building khara khoidi miyamna thajadrabasi kitang thajabagi mami makak mayon amada lakani haibagi thajabadi leibra kamain tawija tang tamni masi ai wakhani ko jirimam da muchatpa adagi somda mu senapati da muchatpa ko si chatpa se masidi kanone
adum chalakini ba ko in due course of time masagi irang si sum khaji subside tor ko do ne ba akoi su valley to yam sauro mi dana ko yam sauro mi mang da hun tor mi do handaki jai simadi akoi thabal ga chong dana adagi yaksang ga sum celebrate to idana ko human being ge brain sa dum khalega dum subside tor e kaur e ba ko because adugi constraint to da dum leiba yar tabni na irang hor ko matam to da adum tum to da di let it be any chief minister has ko difficult odam gane bachat ko adubo hojikti khar de tapthara bni na adudi ngambagi chance am lei aduga magi connections hai tare ne ko magi su connection khale ngani compromise kha torongani ada chappa matum da adu tausi ada tausi haibagi di le ngani adubo as of now si chalu basina irang di pharani habdi nati ko ai gi mutadi ko irang di pharani habdi nate adubu sidai sida akhoi ngasi gi function sida ngasi gi discussion sida LAMJATHANG su yaur kani hala lakani hai ko yes masida kana tok godor si akhoi na irang phare yare haibasi akhoi na confirm tok godor besidi kamai tok tok du akhoi gi honorable ka haitara deputy CM Nemcha Kipgen ko mana de my husband na akhoi kan tok yare irang phare akhoi gi NRC ga si tawrasi ade FMR ga si yare central government na taw hai si yare fencing tawrasi kai moina haira ba moina haibang ngam ba habni ko moina haibang ngam ba adagi NRC tawrasi NRC han taw godamni census taw dingai ta we have to be justified akhoi sidal lai mi sing che illegal immigrant loi lothok godamni whether it is maitei ho kaga maitei ho ge ba naga or me kugi o me illegal habdi illegal ni loi lothok godamni kan haik ba leidna adugi stage du yaru kan da ai se akhoi se ka haitara aina ga retire ga tor kan gari ga thor ga yam chat pa khoba pam jaba mi mne ko ade covid nong la ya covid la pade mu chat pong ya dre adagi si irang si mu thoya irang si thok padagi ukul bok chat phang dre ukul ya ai mu thai no mamang ai da 1989 da mu tang chat lui ko ai gi commission ga phang ba matang adu da ang chal hoji ukul kamai tor ge khang de my own state yam nan chat chaning ba ko lam du ba hi chat pangam de ba ko aduna yamna unfortunately da wori se adu bu chalu ba sibudi kaya fai ko chalu ga dabni mi ngana ga dabni wari sana ga dabni yari khoi ko wari sana ba aduga kare hata simadi fai aduga masi sina hekta khoi gi praja su chalpa yarani kholni kana remark to rota di adu then it is wrong adu di it's a great danger hajamni ko but akhoi ni yeng adre ba pochidi sigi akhoi gi manipur gi class da aina hajari se aina howde hari se yamna deep rooted over poramani aduna sigi mafam sida haibadi akhoi gi Burma gi area se Burma gi area and Strait of Malacca sigi area sida country ohum se yam kana involve tong ne ba ko oloi adum involve tong lei ne ba China na akhoi gi Myanmar da involve tor posidi yam na kuira pot amane ba yam kuira pot amani the China na superpower oidringa da gi tor ab pot amane ba this was a vision ko Burma si da to aduna akhoi na yenguna ai ne angang oi da more chalu matam da kwai gi chawba more da electronic dukan do adu do Chinese ama Chinese ki dukan ne ba ada ina army officer ko oi pamatam da mu chalu matam da adu da phamami do laisabi ma phamami Chinese sabi ma yam kwai da chawba dukan do ni ko hai se more da more na te more hek lanjan baga ge che lanjan baga Burma gi aduna business kai ga to ko che Chinese no control to re aduna hoji ti yam control to khre Chinese ko adubu China si ju superpower or amina America su si reason se yam heavily hana disu adum hana da su ka khat tor me adu handak di policy bu sengol eba ada policy sengol pasi kama semale aina sum hajan haidana sum haidana ko mayam na sum masigi kanal si di adu da haile hai bi ai ko adubu main crux thing asagi Burma ek thai sineba khwaidagi sigi akhoi gi sigi luri se Burma act haiba pochine ba do act haibadi kaino akhoi parliament da pass to ba bill ma pukhala kanda mayam na MP na ga mayam na ga kai haitare kuba ka khuraga yare kholen tawnu ba do majority ga low vote dogno ba do adu mai to pass to ba do adu bu act ko ba ko adu gi act to akhoi gi America gi House of Representative da masi represent kanon taw gi ba Burma act haise Burma act se kaino policy mane ba US की Burma सिदा कमाने handle तो उतरे है बेची policy याम पजना crystal clear ना ईरक लेबो पोट अमने बा अदुना लाइबक थीबना अखोई की notice की area सिदा अते state सिंगिंग को मतलब दा अखोई की सिना क्वाइट की चट पखो पची आमना कनो ओइबा करे है तारे लाइबा को अते ना mountainous heavily mountainous ओइबनिना difficult ओइबा को अखोई की सिना plane area ले मगा कितंग लांथो को पतंग ताबा अदु मतुंग दा मु ngachai की ethnographic
cái hai ta là content sẽ lấy một bộ xe mà thấy cái hai ta là anthropology hay ta là có sẽ mirup kana lấy sẽ sung yieng ba America này yieng pa matam da kan ma mi ga chani shi ne ba ada India sung yieng ne ba furup lấy sing da kan no yieng ne India su ko ada ki China sung yieng ne ba ada yieng ka da moi se moi om se play to matam si da Indian side ta di kai no ma gi leba oita ga di ma di Indian side ta di loi na mak phajan lei hair ka doi ne ba be Indian live Indian die Indian hair ka doi ni work for Indian hair ka Indian work for India hair ka doi ne ba adu da furup ahum nei se work for India do ibra live for India die for India do oibra oidabra hai ba se Indian government jam phajan mun khang ya adu matung na India government di work tawri ba ko in that matter adugi matter da ai pakhong tan da ya because I can't speak everything on the TV ko adu matang da di anthropology hai ba se yam important oina Indian government sana bo pot na mani kanam ta ki matang chingbai gi wari natraga changdabagi wari natabita anthropology di yam phajan sana bo pot na mani Indian government na but America gi angle duma khoi adu neglect to ya ro adu di America gi angle do later di si area si ke ro si pharoi ba adu lai ne ba ko adu na separate administration bo so ngarang han se dan ka bom thajan ba dagi class to ba khot na ba irang to ba sa adum ka sum se khoi gi stress da dum pam do ne ba because that is the thing which is part of the game hai tare ko adu to adi China gi su China su moi gi work to ne ba adu na si matang si da aina hajar ko doi si kano akoi chief minister and his cabinet and his MLAs ko opposition dan laiba tar su ma part of the government hai da ya roi ba because he is also part of the government ne ba ma si government ne habni da representative amani opposition dan lai hai ba wadani opposition tu na government na chali ba po to phan ga doi ne ba because opposition ke duty de karino government na pass to pot ama si chummi na ta chumde sumai ta goda bani yetna bado aduni assembly da ko aduni opposition ke duty ji aduni government na lagu de decision to da opposition na object to bodo chumbra chumdabra adu da decision lagna ko doi ni adu di opposition si su adu da chali ba government du ki part of the government ne ba government gi na te habi yaro ba ko adu tara di government akoi ki sugumba leibak sida akoi manipur sigumba leibak sida sigumba pot ama irang si ma thoi hai tar di there is no opposition or there is no ruling ko moi cha man ka damni seida cha man ka thabuk to ne bu cha man wasing ngam da ba akoi seida chap ngam da chap man wasing ngam du si kai yimang gi no adu chap man wasing ngam ga damne transparency du loinok leina da ding ngam da ba adu transparency du am ta yog de transparency leite mai ma gi agenda mom dai ba khoi MLA mayam dai ba kholi ba mayam si aduna aduga ka haida makha da leina mapa mapu du phatramina ma cha di kamai nang phani imung amada imung du gi phajaba customs and tradition mayam sing jama pa mapu chung du chem doi ne ba riti niwa se ko adu riti niwa du phajana chem ngam dramina adu 12 times khoi president rule thamgra India da record ne hauji su thamoi haibu ngamde ko election su tau gada tharoi da haibu ngamde ko adubu wa ma di haijage ai gi mot ko wa ma di haijage handak president rule lai nga sida lambi thaba matam da WB mam ta thagi de ko WB ma di nung choba su tar ko lekhum tappido adum ta thagi de direct la ga koila thai adu mathak ta moi gi kareba RCC na top to no tauri adu tar di adu gi chat mat kui na chakani habi kano se masi central government direct toroga torko se simati I am harawi ko it was a big change for me because akoi gi kano se lambi ta dum sen lai ba how pudi lu se lambi ta dum sen lai ba WBM ta dum tha lai ba ko ada WBM se kamai to tha ga don ha bi example ne haje se ko pin ta du gi wani ko e haise ada transparency le ta ta ga di sa MLA sing su ti na ya de ba ada moi me ase ngam di se transparency what to gi ne ada moi transparency pasan thambiu leba ki tamuk ta hona biu aina haje se ko leba ki tamuk ta hona biu transparency thambiu adu ga na sidal lai ba puru sing se sigi welfare se pasan yeng biu save to biu indigenous mi me am sing se si su save to biu mai te gi su save to na hona biu adagi akhoi gi loina ba naga bor su kuki bor loina ba mai te loina ma se save to biu save to hai ba di aina mo hai ka do sin ko India si jamna chau leba amani with a population of 1.4 billion ko as per 211 census ki matungina ko adu sigi census sigi matungina adu am chau lamamani hojiti 25 years sujala bani 15 years 15 years hengala bani aduna di crore mari mangam su hengala mani adu ta di 1.5 billion ada mu yodor mani 1.4 1.45 mu yor mani en khan ko adu ta di yam chaw leba khida akoi gi every community
indigenous le mayam sing je mase protect to darka le present government na su maitei sing se protect to de maitei sing su protect to no hoiram you by giving ST status schedule da chalalaga schedule da sandari ka no akoi sma tribe amani mamang le dagi as per census mamang ge lakhiba british matam da lairamba census ke matung na akoi se tribe amani number 1 da thamimi da maitei jan thamami adubu 1951 da akoi gi india gi kan merge tor matung da 1951 da akoi se schedule da chalalamdra adu na we have lot of problems today adu di kona discuss to we yai ko adu gi potuma si je da objection to ngai kanam ta leite furu na kano objection to ngai kan ta leite ba adu sigi su akoi government na su masi government pai ba hoji pai ba government na si su khanbi bam da ka lai adu matung da irang phanje haiba targadi government na chief minister and his cabinet mana si haiba tai mai cabinet ta amagi emile da haiba tai illegal immigrant haiba se masidi illegal immigration lokthuk pata bani 1961 na khoi honorable MLA ex-CM Biren haibirami da ko 1961 bo haire 1961 fine akhoi America da ju matung chakhi bo citizen je phangya America da ko 1961 haibo ai gi motadi yai ba but then be sincere with 1961 haibne haise ko every community must accept atopa community atai na su accept to ko kuki na accept to tai nagashi na accept to 1961 hai bada notification thok ra hai fine no problem 1961 gi matung da lakpo they are all foreigners aduna aina hoji moida irang ki thok ta nei damok tani ko aina haijari se once and for all akoi gi mafam se akoi manipur ba lai ba se le population se hardly 30 lakhs ko 30 lakhs mu uidoi ne ba 30 lakhs se UP gi na district amagi tangkhai mu na te ba population ko aduna sigi po se tha ahum mari da na census su to bo yai NRC su to bo yai sata punna ani mak tok thok piu ka su kai de ungli number tu da ni mi ma la ko matam tu da yam lai ka poni si thok je ko yam lai ka poni khoi ki si mi do kaudoi ni DC na organize to ni mai respective DC na kaudoi ni kau ma makha da arrange to ni arrange to la pom yam su do ma gi kan do tree do yeng lo re ba family line do tree do yeng lo re ba ada tree do yeng ko do yam lai ba pot amani ha ba ni yam lu pot na te ha ni da adu da mi le ma khudi mak census lo budi da ka le ba kana no le se masi illegal la refugee ra adu aseng ba ba se kan to pa da ka le ba aduna shut out to da ka le ba NRC hana tau adu ka kan to adu su ya roi ba adu di tauringa adu ani ma punna tahu bu phatro 30 lakhs of the Kasulay Put Nate Hajabani in Hachiko. It's a very simple thing, Havani. Will do Lebu, Gamengi, Akoigi, the Paliba, Hujing Lega, or say, Vision Lebu, please go into details. Detail the Tambu, NRC Taumatam da, Census, NRC Tauta, Cabinet, or what the Kokone say, I win Pazare, Yam live pony. Yam live upon ever. Ado, Commander Live, no, if anybody has got any problem, any guidance, Pamta, I don't hajake to Kaideva. Adoga sees a difficult partnate, and once and for all. Akoi manipur sida irang le heloi hai targadi lamjathang gum mi thol potai lamjathang hil lakni hai do ko magum mi thol potai man accept tor se 1961 gi matung lakhi bodo adu akoi kano ni adu matung la pasing do kuki yu thadou yu nawa logde akoi manipur gi minati hai bani ma hai se ko that he accepts natra fencing to se habadu yar ni ma su yari ne ba en FMR hai to su yari ne mi sondal le bodu FMR changthong ni jang matam da changni chaldum thoni matam thoni ya ponte ba ko le country amni mamni aduna sigi pose yanai ta mukta central government na pirakhiba asagi ahumdo NRC fencing illegal immigrant khandokpa NRC toba fencing toba habado adugum do loina ba community ne khudi mana yara ka du da peaceful oira ha ga doine ba ada e aha ma smai thamjage thank you very much Thaga Chereza, Makatza Bain, Oja Hemchandra, the Lakchage. Oja Hemchandra, Quiggy, Chief Minister, and Hosik Pow with the Koi Jiribam, Jatkare, Jiribam, Jalubagi, Matung the Koi, Trong Lau Wigi incident, no item incident, and Matokre, Nasi, Koi, Kangpokpi, Powergas, and Apati, Jatkare. Swine Todana, Queen Miam expect over Quiggy, Toiba conflict, Sigi, Hauropam, Ori, but be center, Chorachan Pursi. Masi hana visit tawaning miyamna hari basi ma visit tawra kiba su yari hojikpati miyam gi masi speculation ni koza masi visit tawba kari ki damakta hana kenoga jiri ga khoi gi masi khoi udaba makhoi gi work allocation da yaurambadi oramba yai du miyam gi apamba duni ko masi Churachandpur si hana visit tawam thoktabra habagi wahang amasu adumak hangi adugi mathakta oja kari haini nahan khoi aina mangboi haukip ana ama Facebook ta thengna jabani mahangna tharakpada N Biren cannot visit but
Khemchan can visit Jiribam haiba amasu thengneiba maside miyam hojik jang kanna criticize tawnari si aji hojik haiba do mana chatpanga misi khoi irang si khara phare haina laudoribra law and order si khara phare haina laudoribra adu oragana mana chatluba matung trong laubigi incident sina irang si phare khara phadana mana chatpanga me haragadi trong laubigi incident sina kari yemu thokadoriba si wahang ma miyam na dum makhangi hanagi chief minister na chatpangam daba mahak na chatpangam ba aduga mana chatpangam ba si irang phare haragadi why trong laubigi incident kari gi thoi ba ba question se oza miyam na yamna hang ba wahang ma khangni oza gi mota masi oza kari kamain na yeng ba ya kamain tham ba yamna jiribam chatpakan da chief minister jiribam chatpakan da yamna kari haini maram jai kaina hainagi bo thanks tong lagi ado Chuchanpur satpa haibasi gi matang da hoi matam lakhibi adu bo haujuk makidi madu oithokpada kitang wage kedama male adu magi shu magi sin bai tare program sigi matung ina mathang adu pakhalak ba oigani na khalle adu haujuk mana sum mathang chalakpasi masi afaba khongthang amani haina lobudi yai adu bo magi ngasigi senapati gi se senapati khongchat simadi aina haining badi magi belly people singi sentiments se kitang na thai bre na khalle maramdi Impal Valley is burning hori mai jai mai sai ngai marak sida mana kari wakal dagi only magi sig inauguration kari keno project khara adu khaki misal libra maduda akhoi gi phurup masen akhoi gi negotiate tongna na ba reconciliation gi ofam amati u phangde masi magi visit chida ko ado masina taidi magi handaki khongchat se kitang hatu malena aina hainingi lale haibidi ngamde ko maramdi masi ju magi reconciliation dugi part amani haina aduni na harakane mana soidana adubu akoina haina magi se matang sadi haibne sia hana resolve to woman the car lady ba manipur tampakta hoji mai hauri bisi kari maramgi no nan sisida bomb pokai halamme adegi misi mina yaure khoshang na ba miyam na irang horokpada omka CRPF ne kaptana homri musire machine maram markanda sigi Impal Valley dadi angak bo phangna boiling orga lady masi hana resolve to woman phai ba masiki matung da man anywhere Janpur sarkera senapati sarkera Kangpokpi sarkera adu mayan na karishum ta haingoe adu sigi yam langi ngai resolve to bangam dringai haitari ne hauji bom pokai halambadu kanana no hojibo haibangam de enai da sinagre chup chap sahi kya leiduino khangde adu sinagram tungda nongmo putorpi ai nongmadu keidong eno koi haingam de adu masina miyam na pami budi adugi responsible oiba lupto adigi insurgent haigara militant haigara kanano idu putu haibne ba aduga mihat pusing dugi crack down tawro moido phagalo haibne ba madugi mami amta leite ba hojibo da nan akogi UK legi ahum phare ahum pha ani mahana pha lai re hare aman no phare aduga phare na putore aduga phari ba missing do incident tuga adugi crime tuga mari leina brain hangbudusu adusu leina in haingamte adugi adu phare na putokpi kari matau no hainida hana na pha lai ba ani am leire adum tang da anobom phare phara ba singdo makhoi singdi adugi operation chatha da pha bani na adumai chamcham na hagim payeba aduna tabida sigi matungda yamdan marok leina ngangeba sigi incident tugi matungda moi ohum phare aduda ukle se ta singna chapchanam chenarabra siju moi hangamte enai na tigat pa hogre kyam kuin changduino ai ngasai haibeduni akoi khangde adu meyangi di sentiment se hauji ayoriba sibaki debi mong ne blade se sigi biam sida mana reconciliation ki part amani haina senapati da chakpase masi sida people to people connect tongno bagi lambi amta su ude mana inauguration kari project khara khoi sanga baduna di masi reconciliation na haiba yabra aduga hanagi CM na chakpangam de haina haibadu ma chakpangam ne utna nabra yes
si yum le ba man jiri pam da hani siam chat pangam khide irang yam na khogi matam du yam sigi irang si yam pik hoine ekta kan matam du chat kani ha kan da som dagi yai hai yadi hai masa khidre ko mana chat pangam de mana chat pangam da bodo aina chat pangam me na unna nabra adu sida sagi jiri pam da oi khiba duga 피범 두 보바 지리 밤다나 프룹 싱도 파잖아 파민나라가 막 워리 산나기 해봐 마두 아파바 파트 아마 해봐 아두부 한다키 세나파티기 콩젓시다디 마두 우데 합니다 아두나 마기 시기 콩젓세 팟데 하이브딩 엄데 아두부 마당 사데 하이브세 아이 하이닝이 수마나 시라운 수마 탐세 오케이 thank you very much 타가차리우자 아이 마카 자타자 보이나 이기 이나우 마이클 람자탕데 락자게 Michael, nahan ekoi jiribam khongcha chalurba matungi incident strong lawi incident sima thokre misi myam khange still Manipur is burning aji curfew leidana net akoi shut down tawdana leiri sigi maraksida miyam gi aningba apamba miyam gi palse khangdabida BJP gi keno dadi program dadi yauramba yai ko adumakpu hojik leiriba miyam gi situation miyam gi palse khangdabida yengdabida BJP gi program da makhogi list da yawi haidana adumak ngasi su dumak khogi Kangpokpi phawraga senapati da developmental works mayam amagi khogi masigi chatpase masigi sigi kenoda nahansu akhoi kashu afaba porakhide adubu peace negotiate tawdana peace building ama porakhradi phai adubu ngasi pawba porakpa ngam dabagi mamidi chauna tai adugi mathakta khoi oja HEMCHANDRA na hoji habiri bise miyamna su yam toina ba hangba hangne ba hanagi chief minister na chatpa ngamdraga khemchana chatpa ngamisi just it seems like he is the hero maji hero dauna khanaba su dum yaudaba nateba sigi matang sida handaki amuk Kangpokpi phawraga senapati chatpagi visit se Michael si kamai yengba ya kari sigi matang sida masigi program do honorable chief minister gi do pre plan ne adugi maram oduna suddenly that 7 April the Imphal sigi valley da strong lawi da bomb blast ama lakpa tarabasu magi su focus ama pilot priority ama oina thamba gi maram oduna so he must be investing a lot of efforts may MP hibagi maram oduna opportunity do khudong chawa gi do mana miss tongning de bi maram oduna swai gi sen hak le rebusun hak chat la ka han ge hai bagi adugi concept to da mana khalam gani soidana aduga sigi Kangpokpi gi visit ki se sorry senapati via Kangpokpi se achoba breakthrough mane adu conducive environment ama semna nabagi damakta smaina chatpi basu phai yamna highly appreciative oi adubu problem se power authority pai bagi maram oiduna adu machineries mayam du season na bagi adu gi ne prajana yae haina chatpana te ba magi leiriba security leiriba authority gi matungina power position gi matungina any obstacles leiriba unwanted elements mayam sing du mana somehow khama kanjada at least ma phause hana yoru hi ge haibagi adu ida tokiba mali adusu yaina khanbada oigani adumain toduna hojik se leiriba pot se Masterstroke oibra oidabra haitaradi hojik pakti Masterstroke di oidri hojik magdi Masterstroke oidri maramdi output se u phangdriba output result se phangba ngamdriba haingmak khoi chatke hairadi any mate chatpa yaradi then yes very good haiba yaiba Masterstroke ne haiba yaiba ko sidi yes it can be a ice breaking ama we haibadi yai but Masterstroke magti oiram kiroi adubu sigi ice breaking tanana bagi dabak sida Masterstroke oye haiba yaba se deputy chief minister sigi line sidi ani sida thambi base amaduna excuse loraga egi mafam sida ai leroi ai mapan chathoki gani adubu amasina yamna kaino sigi senapati gi line hek tatlaba hek thingaba adudi moju tatlaba chakka do bani na amagi oina thajil aga ko
adumai season adu kan sinaraga torbanina so mogi combination equation permutation se amarom da to become ice breaking gi damakte di yamna achoba masterstroke amadi oiba yai ei dumaina khalli hojik leiriba fivam se maram di honorable deputy CM Dikho is a naga ma se tension diffuse toge hai tara di maro oina 3 competing demands community wise the di Manipur se multi ethnic ne try nate kuki naga maite lam nate ba multi ethnic ne but when it comes in terms of political demand and insurgency see the 3 group ne ba competing demand ko 3 conflicting parties having 3 competing demands high tare ko lalhoba si the su group ama leje som dane CNIM ga som da kaino valley based insurgent group leba sigi operator akan sida si sida ani khatnara kan sida ama se ahuma puse batara adi ani giduna masa masa gi agenda di thagat panga maroi ba adu gidu phajana sijin nai ba because by bringing in deputy chief minister honorable Dikho as a catalyst high tare as a naga as a neutral ma oina pusilap ka se magi hard work ne magi credit suni handak ki se because till late night he was very much into negotiation with the Kangpokpi civil societies ka kanna mana tori ba so adu environment do phaba create to ni ngai gi da makta civil leaders ma'am anti peace elements ma'am sing se phana na bagi da makta mana kanna them na bagi da makta sille ba ko adu another significant point se kaino ne the visit of honorable kaino do MLA how khalet kip gen do sigi Kangpokpi gi power politics struggle si sida maro in highway si sida ani lei side 2 kendra ga Kangpokpi kendra ne cycle se kaya relevant oide ba sigi highway gi stretch si sida so adu gi do masa gi honorable nemcha kip gen bedi ma di by virtue da ma gi she is the spouse or wife of Kuki National Front gi Nupinina she is also the president of KNF ko president P hai tare hoina hai radi admaina masu deputy chief minister so sarkar suma naron suma ma civil so suma ma gi lo ma ni ba adoi taradi handaki suma to gi hai di to banga so moi gi arrangement ya ba si fazina yung ba taradi yes it's a very good thing but how far honestly sigi dealing se proxy dealing ra honest dealing ra hai ba se sine ba mayam na ki se transparency accountability se responsibility se kadai phau lebra hai ba se mayam na ki ne ri sine ba but on the other hand sigi stretch se hack ho ba dagi kaino dagi modbung dagi saparmaina dagi kaithimambi dagi Kangpokpi se 90% are THADOU are peace loving moidi naron se leite kamte leite ba to dabu hojik ki kuki gi hojik hairi ba sarkar su moi oiba naron su moi oiba adu kangbu du na moi na nomi gi ma ton du nam sil akan sida THADOU population se hostage da tham aga leba ne ba se swai THADOU sing la THADOU in Manipur gi initiative da hair akan sida moi se tum ba cha ba khang lei tra wi maram moi na kuki jo council sing so defecto da honorable chief minister se unadra di hoi se bas last bas se hoi nang oi do bne so any means to ga honorable chief minister se kuki jo council na hoi so as a stakeholder ma oi na se hai bne ba nan wai di state governments they are kari ethnic cleansing state government to bne du ta ne hairam bne ba nan wai di ko adubu hojik che hack kaino tor akan sida THADOU gi pot se maitei CSOs ma'am na THADOU sing se kuki nate they will pledge to protect the integrity of Manipur aduga mitop hando pada THADOU su yaje haina si mayam sing se khoina initiative se lokhat akan sida technically belonging to the same surname technically oza san hoi hokip machine hai tare aduga kaino loan su THADOU gi loan ko aduga hun su chapmana ba adwain to na laisang su chapmana punbani na ko adudi kamai khaidok kani adu taradi THADOU in Manipur gi THADOU in leadership gi James THADOU gi makhada chatpa mayam sing se they have been already advanced adu taradi hoi se moi se adum accept to rurabani na adudi hoi se lehogani haiba gi maram ojuna kukizo council na boycott to hiwane ba government do honorable nemcha kipgen honorable paul kaino gi lam khawte honorable musanglu se imphal da lae sarkar da yawe haide na mo se boycott to hiwane to bata rabu su moi na amuka moi jo da chatla kan se da this is the confusing part whom they have already
boycott because of accepting swearing in ceremony the deputy CM ni hai na accept to human nupi boycott to human nupi du da mukka to ra kan da back channel the honorable CM ga mukka unahan bane ba their pride was like a the state ga wari san the direct MHA ga wari san bane a the central ga direct power bane hai mi sing do they have come down to that level Chief Minister ga unarba dum lai ba adu mayam sing su as a government ama oina Chief Minister na su adum magi own policy dum lejai adugi maram oiduna pro peace kangbu sing se hoi se granted the law bagi mo phiwam adum leba gi maram oiduna why you have to take your own people for granted hai bagi ne ba adubu mana khali ise hojing conducive environment create to ba yana na bagi damak ta to ki bane hai bagi rom da leye ba whatever akoi na hygiene ise cookie kanara Cookie kanara hai base khoi thidok pa mathau tai you need to identify we need to clearly put and phasana identification mark detection mark phasana tham akan sida si cookie sini khoi ga yana ba khoi ga khatna ba khoi da yana ga do ba these are the so called cookies whom we are going to make peace hai base phasana compartmentalized to ra kan sida thidok tradi kang kong chai ra kan sida amuk to ra gani ba because hojik chathari ba dealing se proxy dealing oigani ba political dealing oigani ba when the tide is high moy amuk kaino to ro gani ba dugi confusion to the collateral damage akoi praja da muk ta ki gani ba in order to avoid this akoi thadou sing na kan na haizer is cookie kana ra akoi phasana thidok se cookie gaming da paite su hatle cookie gaming da mar so cookie gaming da thadou so loi so khrabani na adudi matungda amuk tadana ngai gi damakta phachana cookie kangbu singdu yambra yamdabra mi kana no haibese akoina karai da tabra haibese akoina thidok pa mathau ta otherwise lasting peace oi roi any muka torakani haibese akoina lauraga dum lakpane ba so cookie se ta sengna di adum hai dune colonial period adum thonbi ba yowane indigenous gi mingsunate khoina maiteina khoibu khangba se khongjai oina khangbane kuki oina su khang de ko su ko de british la kan sida adum moigi military perspective ai maram dang that ke ko kasai gi even ngarang khoina Facebook ta ujaba da ko gi deputy CM nemcha kip ge na thadou si kuki ne dum hai ko sigi matang si dani ba even akogi inau Michael LAMJATHANG na hojik si akogi peace mayam akoi peace porak na ba even imphal da lai dana nahan akogi hun thadou cultural festival bo pangthok na bo ko nei du ritual oina khak pangthok ga thokre ba tronglaw bi keno sina adu da kari haini hojik LAMJATHANG akogi Michael na tawri ba thabak thoram si da bo Hariba thadou si cookie ni harabanina whatever nang tawriba thabak thoram singsisu cookie kanano habise fazana identify tawbangam da ba nadi nang tawriba thabak Michael na phanyam tawraga su nawonda chingna ba haibasi maji miyam na leibam thokpane ba sigi matang da khoina yeng ka dusi adi thadou ga haidi adum dressing sense kari haidi cultural trait su dum yeng bada manabagi hairap amasu uiba si sinasu miyam da khandok pangam da bagi kaino makak su leiri ba some confusion chat ba no da swai matang se da thadou se adum lejai thadou sing se khongjai oina khangye ba ipai puna khongjai na khangbiram bane ba British la kan se da moi gi military perspective si da season na ningai gi damak ta moi mayam sing se pulap thonje la kan se da cookie gi wai se dum la kan se da military sing logic so dum continue dum to ri ba that's a continuation of the colonial perspective neba so adu lai yes thadou haiba phurup di lei thadou sing se thadou ne ko thadou jati ne thadou gi lon ngang ne thadou gi phurit lei thadou gi custom culture tradition lei chaiba thadou bu kuki oige haiba se ipai puna hipori de khoi kuki oi khre haiba amata wasak lo de ba oisu oi de ba ko kuki karino what is kuki haiba de khoi na kupna thira kan chida kuli gi meaning ra chuchi kuko karino khoi je bab ta de ba am tang nei na se ba ko so when thadou deeply think what is cookie why should we be so much attached to cookie haiba se khoi thadou sing na ka kup na khala kan chida kuko haibra chuchi haibra or kari haiba mino kuli haibra cookies haibra kari ko bai no haiba khoi se khang de ba adu kamai na thadou sing bu adu da for what purpose are we going to that
adugi level hai ta adugi take adugi mingdu akho kamai adopt to gani ba adu adopt to karam kanda to gani hai se khoina su khan leiram de ba ipa pu gi thak ta gi whereas naga hai badi common ethnic name ne ba common name for 22 tribes in manipur ne ba whereas kuki hai badi kana kana no dui ma kha da yaw ri ba se mar yaw bra yaw de mizo yaw bra yaw de paite yaw bra yaw de adu yaw de bne ba adu di thadou hai ba kuki hai ba sing du kanara yinga kanda thadou gi lon ngang ba mi ngak tane culturally and linguistically they all are thadou there is no such kuki in manipur adu gi du ideology rom da lae ba how will nemcha deny ma deputy chief minister or was a kuki na te kamai hai gani magi KNF gi president gi nupi ne kuki national fund hai ba di mo gi industry ne da na za santi. They have been used by the government to subdue the valley-based insurgent group and the NSNIM. Adu the mountain listening to piri se. Adu utaradi makamana adu mayam gi praja thado praja mayam singi namthan ningai subdue to ningai hostage da tora kan adu gi population mayam du to ningai gi to bne ba. All the thados will come to Imphal. Adu Imphal adi moi gi relevance le roi do bni na manasu thado cultural festival hundu pangthok patai na so that he can divert all thado population in Kangpokpi not to come to Imphal. Adu gi da mak ne ba no sarkar ne hai na to jaba yu wa ne so politicians sing na to hi ba po ne in this conflict. See that you cannot rule out the involvement of politicians. Politician kambu su yaw de hai ba ya de ba si conflict si that is their own creation. Moine ya de gi so champuna mantri phang de ba gi adum pseudo unity punsin ba zomi ko gi mar nak tang gi fake unity punsin ba gi to hi ba wa thodo wa hoji moi pun bra su pun de na zomi district ka thola he mar na som da kai no ma thora he kuki na kha to adu aina haijening ba point di Honorable Nemcha Kibian Hairi Magi personal gi mood ne that does not represent the aspirations of the Thadou people. She only represents her own view. Magi personal gi view do praja Thadou praja khuding mak ni haina loba ya roi ba. So in that sense adwai gi matang to that saying na hai taradi this is the crux of the problem. Hoji hoina thengneriba irang se Thadou population mayam sing se phataba sizinaba kuki gi mingda sizinaba gi dabak neba. Likewise that happened in Naga Kuki conflict. All Thadou population are used by Kukis. All Thadou population are used by Kukis to fight with Zomis. Likewise all Thadou population are used by Kukis to fight with Meitei neba hoji so sigi pot se as a Manipuri macha ma oina akoina bahap tamina se haina akoina lauri se it's a dedicated for pura kathoaga ekoi se laaga aseng ba Manipur thamningai gi dawa ekoi se tholak pane. So I appeal all viewers and all people of Manipur not to mislead with this misconception of Thadou khuding ma se kuki ne kuki thomang se Thadou ne haiba hojik di kuki haiba di any kuki tribe haiba di phangre moi any kuki tribe haina separate category di phangre ba adum leje sinu ba delete to ngai phau budi ko adu nataba ni atei sing di adum Thadou ne moina khulai pai ba yuwane adu degi ne ba su lo thok pan numit da aduga kuki gi pseudo nationalism saba se lo thok pan numit se da Manipur da kuki su le roi ba. So this confusion se khetang sang na already 7-8 decades lakrabani na just to undo hojik mak ai na hai aga undo to ba yaroi. This requires a new social engineering. So far the people of Manipur, most importantly Manipur CSOs mayam na akoi Thadou kuki nate moi se distinct oina lege haiba se achumbani haina support to biduna akoi bu phajana okpir aga phajana support to bibi maram oiduna sida lakpa ngami adumai to duna Manipur apunna nabagi damat akoi thabak paikhat pa ngami ei dumain thamjage. Okay, thank you very much. Makha chathaja boine uza Santi Kumar da lakjage uza khoigi jiri khongchat aduga khoigi sanapati khongchat Kangpokpi si khoi hojik nainagre ko ojan han jiri khongchat ki matung de thokriba thong law bigi hojik se Manipur se pura burning neba sida kari haini laigidraba miyoi sing da lak tara pi gani excretia pi ni habasi sima laire adu paisa laigidraba miyoi sidi halak kadabadi laidraba neba adumakpu sigi phibam sida adumak akhoi si ipun punjan base
irang adum ngarang nahan hawi hauraga su lairiba mo tear gas ka aptana khotana degi CRPF na tawdana moi manga ni hojik siri se ja ko laitiba yauri se ado sigi phibam sibokta habidi MLA lairiba legislature sing lairiba khoi gi representative sing si still hojik phawa moi mama leibak se kange haibagi chongthok pasidi oza udreba si chongthok hange hai targadi masi irang hawa yam pambagi wadi natte ko za ngamdreba momentum se sa lang ka gani bak law nam hale momentum se kani halle kai halle ado mi haidi kana gumba mioi khojo khara mari manga hek leitaba matamda handaki irang sidi aroi bita do mali handaki sidi kainom di pora kadabo mali mana chahi ahum sujala kadore mana mi siba masing hengala iboza si lotion ba sungam ngamdri base adum Bangladesh da ongi Nepal da ongi madugi movement du mak tausi haiba makti nate adu makbu hojik phawba sigi si akoina thagat khibene ba miyam gi kano si punjan ba sungam ngamdab se oza si karai da kari lapses lairabano natragana adum mayam na haina ba loin mak politicize loin tawgre magi aigi MLA soktra loire aigi sigi kokse loin leina bagi oidore za kari kama yembe si question se si answer se ai kumge ko adu bu si mamang si dai kitang clarify tarung ge ko hauji akoina ngasi se lamjathang ga koi phaminner ga wari sari ko it's a great development ni lamjathang is a person who believe that illegal immigrants are immigrants. They are not Indians or they are not from Manipur. Lamjathang hai se illegal immigrant du lakto moi THADOU ko THADOU ogi oishanu any tribe ogi oishanu hai ne masu. Ai su hai ne ba. Illegal immigrant de koi made meti oishanu Bangladesh meti moi su khara koi khan leidana ko. Moi su illegal immigrant ne se. Ai su hai du ne ba. Adu whereas Assam de lakko meti to the illegal immigrant nati ko. Ade kuki wata su nati ha ba in habiti ko. Aduna sigi like minded se sigi pochida aina hoji thamjar ko se akoi ni phamina ba yar si dinga sagi ka heta similarity in thought ko adu khara leire ba ko adu na akoi ni phamina ya ni wari sana yari ne ba ko ada sida ha ko se central government nga sai aina hagi bodo border fencing ya ba masu ya doi ni ko ya da ma ya da de phamina ya ro border fencing tau se ha ba se masu ya doi ne ba ka gi no ai yum du leita yum du fencing tau tam ni dana adagi illegal migrant lakthok se su ya doi ni ma ko adu mo to da FMR se su ya doi ni ai gi jawan kha yauri ko ai gi battalion da ai gi jawan kha yauri mizo su yauri ku gimcha su yauri Burma de ni pi luhong ba yauri ba ko yaw ba se mo se adum luhong a bani na sum na khoi na khan da due process law da khoi gi publish ka tau dun khot da ma adum macha ma su pok tan khot da leminari ba ko it doesn't mean that magi manim pok to adu ma changning matam da changni thokning matam thokni ha ya de ba ko si process lamjathang ju ya doi ni natra lamjathang si su ya doi ni ai ju ya doi ni akhoi ni hi ya na ba gi phammi ne ba ko aduna ya na ba se ma se loina moi MLA me am du punna phamma matam da adu ya na tai MLA ki husband sing do adu su ya na ba tai cycle gi MLA ki husband su ya ba tai nemchak ki gen honorable deputy CM ko my husband su ya ba tai adu su ne ba ina haijari se ko but then the second time la toy sing sagi mayam da kan kari haitara misunderstanding am lai hari se ko akhoi gi su 7 clan ga le ai sapam ni right to dan ning thouja mangang chongang na lei dana ko si mayam su bu mai tei ko we ba na ta na British na ko mai tei ko ya khoi se ko adumai to dana British na lak ma matam da moina rule to bu matam dana masak che khaidok na bangam de ba features mana ba sing ke khaga mana ba sing che masi se moina light ta park pa matam da Johnson na iramba de matang iramba light mayam si yeng pa matam sta features mana ba sing che sibu moina group to me for example masi akhoi ni yeng pa matam da koileng hai se kanu na te moi se cookie da su chingam te naga da su chingam de ba ko adu moi se example hai matam da British na khang na bai tang ta all cookie na tholme ba moi se ko example all cookie na kambu am lei ba ade
old cookie habam lere adagi new cookie habam lere moina khangnaba moina command tawda line ba admaina tholamba term amagumba kanone ba maseka khangdabagi habadi akhoni yengba matam dadi ko akhoi ji sidusum leiramnina sina maitai ni sina nagani sina cookie ni habdi khangi dana ko adana general tamamni there is no confusion amta leite ba moina british na thamama tamda sigi pochima si tribe yam sing jina cookie da chel lambai wane ba sigi chumana na features mana ba adagi ai wam haijage wifi ji thadung na te dana ko ado wifi ga kano ga di mo thadou ga di lon chung phangno doine ba like ta kitang accent ta kenan ba ya ko lon di phangno doine ba even lusai go jung phangno ba mizoram go so dung pot lon cha dung haipe manari ba ko मिजोराम की लुसाई का अखोई की बटालियन दा रेजिंग दे तो मतलब दा बेम्बू तान से अमुखनरी ने बा कुकी नो हाई ने अखोई की नी को अखोई की वाईफाई का नो हाई नी को अखोई की नी हाई ने अदे लुसाई नो हाई ने अखोई की नी हाई ने दुम खने अदुन अखोई ने हाई बा चाहिए हम नंग तोरो चाहिए हम बेम्बू तान से नंग तोरो ना अखोई तुम्हारे खाई तो ए बको सो आर्मी दा दी थिंग्स आर वेरी क्लियर क्रिस्टल क्लियर को तो दा नंग हंदक तोरो नंग दा खने में का लेके कहानी खत्म अदुन लोय द सिविल दी जो याद दे बा अदुन ngसागी क्लियरिटी से या पता थमजरम गे बको lamjathang hawkip ni ko ps hawkip ni ko ma so ps hawkip su thaduk dio ne ba aduna di ngasai ki poche masi di crystal clear oile ko Burma da ne 150 tribes ten labor Burma da ethnic group labor Burma da aduna ngasai ki poche kamai to gi bu ngasai ki phungjathang hoi ka lai ngai khol ngai ma dagi ngasai ki moi ki adul le ma matam si da tribe myam si loi manipur da labor myam si loi chal le ba st da ko chanba matam si da by chance amaka lakpa taragadi then they also must be included na mogi leader na dmai khalaga thamam bane ba do classes ya jodi tholok pone mayam se thoni ko chum mayam se understanding se kaita misunderstanding kaita leite se da ko it is basically ye hai but akoi maitai na dina cookie se sung ko te akoi thadou hai ko pore thadou ni wifi ni maring ni anal ni dmai ko e chiru ni dmai ko e ba ko adi wani dana all cookie habam ne new cookie habam ne masi british na moina identify to matam da for ease of operating habani ko or conducting or ruling hai tare adu moina khaidom ni let's be very clear on this ko adu ta next time na hajar ko to se sine ba ko illegal lokthok pa border fencing to ba fmr to ba nrc to ba se maitai na to na te ba this is the government policy masida ngasagi akoi ki honorable cm na bn hairmi se man hairmi se illegal immigrant yam nei re lepo hoki nang to ro nang president oi ro aduga honorable mla basanta and the akoi nagagi do I mean kauthok re ko noi hum taro ka to semo hai re ko semo illegal immigrant thiro village amani khata da loi re ba an to khre moi adudi contact to ngam dre ba because illegal immigrant do lei re ba ko yaad re ba yaad ba de to khre fail oi re to illegal immigrant lei have sin di yare ko so every 60 mlas must agree that illegal immigrant akoi se lei have si khanggadabne ba ko khanggadabni a place like Mizoram yamna su hilly area oiba say the 40,000 illegal immigrants moi register ta e lusai is very clear in their mind lusai na ta ba ha da chang khib na ta ba ko na lakam ta chang de moi lusai yo ge o to very simple ko moi gi di e thame na ha na chang khibra kam na changai ko na chang pani isal thame refugee kani katam adu da ko refugee ki tamakta moi fund loi center da gi refugee sing se so hui yingchen bida bya de ko india government ki policy matungina aduna paisa lawi adum thami adum phan thawe but then you are illegal immigrant and you are a refugee ha thame ba ko so the measures are very clear on these aspects akoi manipur da ding sai gi kai tare aigi magi tongna transparency leitre ba aduna si tok to matam ja ma sai gi akoi gi honorable former chief minister lowrim action se it was the government policy not the Maitai policy ko Maitai policy de na theba si se ko adu da Maitai policy si nat ta ba si da akoi da Maitai da tar khare ba tar ki si kamai to ge hai bu ngasai gi conflicting demand hai se conflicting demand se Maitai di conflicting demand leiti ba demand kem leiti Maitai gi demand di kai no let's be together ko let's be together and let's live together and the idea of Manipur hai bane ba ngasagi ST demand to budo adu di conflicting demand na te ba ai chak cha gi right amane ba ya in this vast country chao hra ba samudra gumba population dei ma bham chida ai gi macha indigenous of Maitai macha khra se si su na I need to be in the schedule hai bane ba India gi ko adu to ma tam ju da adu da propaganda sarga adu da Maitai adu that is a conflicting demand hai ta ga ai gi puk tak puk ka bure mana
ai puksida kaw ne ko that I will take it very seriously adudi yaroi ko aduga aina haraka do sidi simati very clearly I want to keep it okay it is not a conflicting demand but one thing is there separate administration high targadi it is a very big conflicting demand ko and Greater Nagaland high targadi it is a very big conflicting demand amane basise ko adu targadi irang se dum yaroi basise ko intermingle tawga leiba pora bani kuki singsu lei naga singsu lei chingi area da ko leminari ni history yengna ba ya ama tawba ya ama tawba adu conflict sima texima ai noi lorani haidi mo punna leminanga to twana close to na intermingle tawga leiba hom da singhu lei lorani haidi ya de ko adu that is a very great conflicting demand and if the central government na adu di pochin nainara ko targadi there will be a bigger clash than this. Akoina na third me the toy ba irang che silen chaw thokani ba this the Indian government must know and the Manipur government must know and the CM must understand this thing. Ko aduga ngasai gi akoi gi honorable CM akoi gi honorable ex CM Birena tawbiram ba ngasai gi mana action che sidi every MLA must follow it including the hojiki akoi gi new CM oriba akoi gi Khemchan gi leadership ta mana tawrum pocha sidi must be followed for the betterment of this state habini ko for the long term gi ni ai haja do se ko now sida mu ying se ko ga sai be mana pan gi do ma sai gi Nepal da taw gi ba adagi Bangladesh da taw gi ba adagi kari hai tara Sri Lanka da taw gi ba Afghanistan da taw Afghanistan te Iran da taw gi se dara sigi mari mayam si da angtang para yemi ko is there a similarity with Manipur sineba aina handu se ko similarity Manipur da su similarity oba amal lai hibra sine ai du se aina hai ko matam se da regime change ko regime change Bangladesh da change taw na ko regime change Sri Lanka da ko regime change Nepal da ko regime change in Iran was there any regime change in Manipur also sidani larger picture di yang padne akhoi gi Manipur da su regime change tawbra sineba ko aduna di regime change to keno if masai gi pot sida masai gi policy tu da tori be irang du gi policy tu change to no ba honor po sa adu regime tu change to ba adune akhoi honorable kanu su change to widana ade BN su change to widana ko ade regime change similarity in the lady ko so should I say aina sum sajalaga haijen bara or let's say when you connect the dots is it going leading somewhere have a khang bata kale ba aduga sigi poche akoi gi sida 60 ml leiba singsina sigi masi gyan taraga sida analysis taraga sida holak ta taraga di the problem will not go from Manipur it will exist type neba ai che it is not a small thing we the people of Manipur and elected people must understand deeply what is happening in Manipur have seen ai che ko it is not a clash between LAMJATHANG and me. Let me tell you, it is not a clash between LAMJATHANG and me. See, I say, Haibadi, it is not a clash between my taste and cookies. I say, Aduna, Sigi Posima, Honorable CM, as well as 60 MLS, market the 59 MLS. Everyone must understand this, and we must unite. Opposition is also part of the government of that time. Election government peer policy do moina do yellow haibani afabama one dong te yellow haibani that is why opposition is there opposition ki leadership cabinet rank pi se ka gino that is the reason cabinet ma the rank pi se ma phandal layu adu da assembly phamal layu haibe na te ba he is given cabinet rank no pi se opposition ki leadership pi se ka gino you are also very important for the government haibani ba adu the government role to ma da you are part of the government haibani every MLA is part of the government aduna opposition ni hai ta government gi nati haibi ya de ko senior thamjage thank you so much okay thank you very much ai makha chathaja boina ai khoi oja Hemchandra da laksage oja Hemchandra na kalamarom da ngasi akhoi gi thoiba cha conflict sigi horapam se hojigi illegal immigrants isu part amane sisu yauri ne khoi gi former chief minister nong thomam biren dum panbi bada lairi ba humpu ji da khoi gi opposition gi manga ju khaido si moi gi tara ju khaido khrasi lemhori ba kharasida illegal immigrant gi matang sida panba ya basi mari manga taw su tholo hai ba statement am khoi adum yam toina tai ko sidi adum akhoi former chief minister magi support ki adu da gi wanati chumadi chumela la dilale hai buduni
yaning ba jaga du di yaning yaning da ba jaga du di yaning dre sigi jaga sima di adum yam haidi yamna white paper da dum mana thami ba statement du di chumbra haina khalle adumak pu hojik si sina maram oira kanda ngasagi ST gi sumasu khogi haurakpada dugi keno ma thoglak pakhibagi issue ma khak laigre adu conflict se hojik je thoe lotion mangam dre sigi lotion bazing ngamdre kamain tawdra lotion doino habaji ju but sanaraga lotion ba haita badugi kaino dune boja adu sisina soise hariba leader sing makhoi security sena inaba makhoi da shokte ba periphery area da laiba dagi civilian sing da innocent people ngakta boja soiba siri base adu targadi sumaina sum laibadi yadabanina solution amadi tangai phadana purak ba haisidi problem ama lei thogadi solution ama thibai ji mahausa ne boja adu hajik paliba khoi gi representative sing MLA sing cabinet minister sing di problem sidagi na thairaga election lom da chatpagi mami su duma usalak jiri jalaga samgi vote khoma mi neuza si mayek sengna leirabani adu bitargadi hajik si solution ji ma porak ke hai bitargadi tawdo si kanana solution doino habgi wahang si ma miyam ke question de la eba pin da se sarkar da loi mak ne thammi se adu sarkar na su tawda chap chaba action di ka su ngasi bago chahi suraka da se laude boja ex gracia piraga adum adi subaina curfew no magi numit matam pung kharaga sangdoga tabli pacify tawraga adi chidane ba chahi su jalai se ja oja kari kama yeng ba yai sigi solution amri tangai pudana porakta badi yada boja mane solution ama purakta ba haibsi yaroi da ba makani sumaina sum conflicts na sum sangdoktana sum leiragadi yamna kari haine yamna sathina maningan ba society mu hogadoi ne ba ado masil lochina ba hona ba haibsi da manipur government ki rules se kadai bawo da lawri ba ge haisa simusu yamna hangningai oi aduga India government ki rules ju kadai bawo da pusil sing ba ka legi haisa masi siju hangba mathau tare na haininge ba ado manipur ki hojik ori ba situation sida manipur government kaktana lochin badi warane si map na ure ba maram di even hojik so adum problem lairi ko gi unified command si chimisar ki makuta lai leite kharam lai hai ba si yawi madu mai hojik dum sing dri ba ngarang nan makta unified command ki meeting pangthui chief minister share lowi adu pangthui adu ga wari mema ma sanai adu action di hojik ba di udri adu masida ID Manipur government si center na direct handle to ba amakha uibani na yam katna Manipur government si da high ba si chu ta ba si chu ngangura su kan da bulong na uiye ba ko even handaki chief minister wasak lo ba si ba da adum masamak pau da koi mangdong no ko adum chief minister ba ka sin mangdong adum forum ga ne ba ko sumaina atai minister sing adagi deputy CM sing lorak pasi masisu portfolio ga konana laga wasak lo bune basi ado chum kaki wasak lo bune basi ado moi manga khang ministerial boards ta leire ado makha ta bo hoje ku sangbok mangam dris ni na ko masina ta idi manipur government city asum leihan bagi muung do ma lebo aduga makhoi sina kadai bhaw da policy se making tower kan da peace trust se adagi hanjil nan basi ngambadori ra hai basi mi ushin bade ubangam da bai tare adubu handak anoba khemchangi lengak se la kan sida manaka smainaka kitang ga chatna khotna sagi reconciliation tongna bagi tanjam khang lobuse masimak yam adum aphabani haina lobu yai tobutobu enga sai haijagi buduna magi handaki sanapati khongchat tu kitang tang chabu what pra id people singi value people singi sentiments kitang ignore to bra haibagi one eba adu magi khongchat tu di madam chade natraga patti haibisi natte ba ko adu simaina leiri adu aidi masigi irang si lotion bada central gi role se 100% ne low e aduga state ki sidi adum center na haira pakanda adum hana dagi su adum mangai adagi handak su adum mangai chamana ne ko adi somda nang se to abo har su to gunu bo har su kaim to ngam mudabi film dunya le tuise maram di
moina so dum haijabani koi si national party ni koi swai da pungtok to ya bo pon na te ka su moi masana dum haijabani maram di somdei loine handle to ye dum madu wahi du na dum takjarabani bako adu masisi da manipur gi pikrab irang si da pikraba phoi india gi state ka chawbo singi district amane hena chaw hai tare ko masisi da khulai pai ba mayam koi shau sar ga lei ba hai tare dum masi crackdown si toge hardi sidi hapta manung da yam line to gine ba kujin momai to pak pa state si do ko to de vida sum le le si sina kari maram gi no cha hangning e ado to we di hai ni som da su tong na wari sana daga santi prok no bo ho nei hai ni ado handa ki irang si da wari sana ri su do su yok da bra ba nongoi pai ga kap ki da bra ba makoi gi designated game da leng na lei bra ba kulai deposit to do ni hai du su to bra ba am to de ba free da dum at random pangai da lei moi apa mong da dum da lei ba ne ba even si yamna higher ga di fajeda ba somda border da irang thok matam si da sigi kulai pa ba su sing da su hol ga border bu saling ne omi ka na haling ne adu ra di adu gi fibam si da sida amaina irang sin nem dori no ni nongoi pai ba kangbu mana nongoi pai ba ani haitare ne somda gi defense tong na bu hona ba maga attack tong na bu hona maga swai gi maraki swai si da nongoi pai ba ani do amana free da nongoi do pai la ga thado ga thamba adu ga amadana active operations nei khair ga ling ba ya da makin lehen ba si da karamai to na irang sin nem do no to ge ha di chama do me ke da chama na lo khat lo ba su da le ba militant sing su designated game ta phajana hojilo adu ga khulai sing do rules ki maduina khulai deposit or matung da so do ama aina do na tro adu di na te ba adu sina tai di som at random da punjai char ga le ra ba aduna adu lo sing da na sigi irang si lo shilo hai bi yar adu masidani masil lusin ma habi sida center gi makuta 100% leire and hari masidani su ji kan tawi center tawi manipur government mamingi hoine yauri ana su manipur government je yaholam pote adu hajikti 2008 gi yahondana mamingi hoine scenery manipur government na su handoni harasu handokna adum yauri handok charane na haru re natra haru su kain tongumdana adum yauri aduna sigi masjid khara smai toba adagi yaning de no mangi government na khara phongdo omba sigi illegal immigrant gi wapam putho ba poppy plantation gi sigi kanu si lauthok na bo honaru ba drug ki kari gi sigumba mayam si da irang ama sagat pra habi si su myam madum ura bo ngatane bu ko hoi masidagi chauna adugi mamandagi umkhna ba khara umkhna ba dudi adum leire na hainingi adubu sigi biren laya ki mutam da sparking point do adu ohen gi bini hana lowe adu masil lution ma habi sida aina hoji hajai duni yamna masi hanadi yamna laina uram bai tare ko sigi phurup ani khaki marakta chamchamna khogi un misunderstanding leibedagi khana ba chaina boina uram ba adu hojikti maduin ubanga makte ba aduna sina marmar kanda sigi lution gi hai targadi center na yamna cham mana ba mi ngam na lution na bu hona ba aduna ta targadi manipur government na wari phanayam sanana bu hona rasu adigi kari tawna bu hona rasu upai lege dabo mande baramdi ji da chaluraga community ahum mari phamin na wari ga sanaroga hanjil lakpada nongala bom bokhai mi ni hum siri sini sine boko se lushindri ba irang si lushindri haidi makhong dagi hawraga lushilak ba change ba adu lushin ga dori basi kadai da ino haibidu phajana thidok ba change ba aduna ni haida sum wari sum sanara kanda india government da leire na he hairi se sinane aduna masai matang si sida manipur government di hanadi yam soningam ba paksai da cheram ba so khoju amane loina tawham thokudu tawde na adu sum muning jirur kan di manipur government si di only nang chimin so oiro ko nang adu oiro ko ina lehen bi mo wong duni ba ji leiri si di aduna sisina irang si losil kani haibu di haibangam de adubu makoina honori ba si mukti yam thaga ningai oina saitam sa okay thank you very much losilak padai michael dalak chage Michael Hubjiksi koi oza Hemchandra na haibiri bese oza khaktana te haidi sanari balila khuding mase government of India na architect tawrakan da sanara pa makoi gi plan da
ngakta ni cookie sing se proxy so ina season re khole ha basi miyam na haidana lebe wa phomam ni power khuding mak habdi khogi power se pura centralized tawraba aidi just government to the migi government I was a mian hide in a later baneba. Other Batargadi, Akuisi party is national party or whatever any decision making says the came tangamdre. Maquina Tawa could him to Tori neighbor. Adu Batargadi, Housiksi national party gi BJP gi national party gi I double engine and a lady, Adubu Quiki Ladiba, Manipuri legislature, BJP gi MLA sing they can't do anything. Makoina haidana, Makoina Taktana, Karigum the Tobangam Dravanina, Hari Basing strengthen Tauge, a one bama porake, Hybataragadi as a Michael's Nahaniko. Kari Awonba, what do we have to do? See, Sida, number one, in anything, communication is very important. Neko. Hojik Manipur's na hojik communication high badi leadership si sida communication high bane na hajari si matang sida former chief minister Nongthombam Biren na center leader da prime minister da home minister da convince to duna ILP PBU high base granted oina lower adi lower yai but kamaina wari sanaraga center bu convince to or mana susan sanaram da bida center na matam yosilak pagi matonda dum pi bagira adu ki question ama adu ani subai sida border fencing gisu AGA nangi nang hai na ko adum le kidai adu main to duna border fencing to ba gisu 30-40,000 lakh crore hai tare si gisu India gi damakta Yamun Nakhala di Sigisu Torak Pase Mizoram Nasu Yade, Kano Nasu Nagaland Nasu Yade, Arunchal Nasu Yade, Manipur Nagas Nasu Yade, Manipur so called cookies Nasu Yade, but Sipap Torak Pa. Adomain to do free movement regime se Prithvi nowhere on earth. See the late about Amagama freely moved over Yabai Base. See India Myanmar Tang the Bakatang neba. If I'm not wrong, Adu Gumba labor says scrapping to hiba. These are all post third way Matunda low hiba port Nakaneko, say to Riba Mayam Sing se. Adu Kaino Gisu, war on drugs Gisu, Kana Kaino to hiba. Point Harale, do mana higher consider it to be up. These are the things that none of the political party other than BJP will take the low gani have say illegal immigrants Maruina. Adugisu Hanadi Hanbada Irang to a consider Chamba Yaro had a kind of thing about Manipur government Home Commissioner Gam Prakashna order to put the Chamba Yaro Hibeneba Adubu Muka Chanba Yai Kesukai because Moiki say Upai border fencing should they came later Dum Chang Lot Dum Chang Batara Dum to the Changhala say Pazan identified to talk say Haina Irang Gimaram Odino to 1980s ki Burma ki instability gida Laiba refugees 1967 ki instability refugees Pahu Dredana Hoi was a team masing Tibangam Dredana. Likewise, Santa Kisu Hoi Tang infrastructure so IT is advancement like Rabani na biometric do that the lower initiative local level. These are all done by the state leadership in consultation or in enlighting with the Union Home Ministry. Adu gidu Hanna ki Chief Minister to Tobangam Mepa. Hojik Chief Minister says na hoy regime change this cannot be because pura team formation so no but oi kre pa ko regime change lakre the colonel na haibe matungina so see the lakan sida how far the central leadership sing se convinced together most importantly see law and order situation phibam so kan sida census kumba August ki tawgani haiba mogi on time frame ki manung juda dum tawhan ge tawba simayam sing se hojik honorable chief minister si sina central leader sing se ground fazana leba tara su CSO sing de gi rang lang ba khot ba ngai ba gi mung da leba gum ba se si khitang faza ba wat pa
communication se yosin bangam dabra because this census though it's very easy oza santi kwanso fane khang fane yengo ba city it's all grounds is sufficient executive order ma da dum in abeyance da dum thamba ya ba pot ne ba even if the limitation can be deferred why not this census is very simple ne ba hojik di masing mi hek thira di more de gi maitim ta le roi ba chu sampu maitim ta le roi ba is this accurate data Manipur ki accuracy data na de ba city Manipur pori de gi 1880 census hek lo de gi Manipur da more de gi maite le te ba jaga dum tar ani ba this is not a fair census sigum ba pham sing su convince to bangam de ba jat la sigi anoba leadership si sina haiba so adumain to du na hoi hojik ki as a kaino ma oina akhoina pamba se we don't believe in balkanization of Manipur aduga utopian thoughts dreams mayam sing se pusil aga khatna raga ama ki political gain se koi thajade because life is precious we have a very short period of lifespan adu da phajana peacefully coexist honingi naga gi lan naga ga kuki gi lan aduga kuki ga zomi gi lan ku 3 times in one generation 70 years manung da lan chen ba hai ba se we can't afford the saying adiko adugi maram duna illegal kaino gi means of earning ko lucrative business drug gumba black business to ba gumba se masing hengal lakpa ne ba so mi amana ahumrak magi punsi da lanchen ba tara di how situation dum tadum khan bi yo ba so future generation si da epai puna thambiram ba coexistence ki damak to da ko mutual respect bi duna Manipur kai ba du da gumba romba na tabi da adu chat se hai ne khoi na initiative lo khat le ne hojik likewise Manipur government should also promote more of pro peace people ko pro peace santi pama mission se promote people to eba adumain to duna hojik le riba luchingba hai tare luchingba gi namak se da khoina ideology ama sagat pa mathau tai ideology ama basis da khoi principle ama da core objective da leba taradi we can run our own party like Mizoram do and like the Meghalaya or like Nagaland do adumain se to bai ai ba adubu khoina se idea of Manipur da to se anoba gi type da dum thola idea of Manipur se adu gi du da multi ethnic state ne haina pulap hingmin na se haiba ideology da chat se hairabasu administrative atei te ge lapses hai tare ko flow dum lera kanch de khoi se adum kaina ba adugumba we are not binded by ideology or principle adugi maram duna hojik Manipur gi maroina laloba kambu na separate sovereignty tale hai tarbasu ko they cannot even run a single proxy political party like the NPF or like the kaino ki KP or teguma mata so ran to bangam de ba so in that scenario first things first hoina hoi gi own problem se khangba mathau ta like Colonel said hoina khanga consider we can be able to express so likewise as a kaino ma oina hills dagi lakpa leader ama oina aina so hoi gi awa se loi understand to ra consider aina majority legislators le riba Meitei community hai tare 5 times bigger than the tribal communities Meitei sing sida akhoi gi problem se sini Manipur bu kaihal loi se hai charges finally min se hai na akhoi na du gi message to pura ga dum lakpa ne ba likewise adumain to dun lakpa ngam ba tara di if we understand our own problem and if we know what is our problem and what we want isana isagi pambadu haibangam da bagi problem ne ba sa adum haira di yaroi ba ko adumain to duna isagi problem se adum khangba kan se da di people will respect us today as a THADOU leader we know our limitation we know our problem we know what we want rule of law to prevail chap manana chingda su tampak da tobagum na tobiu haibane ba hojik su ei su nahan wa khatang ngau badagi operation toi to de haibadagi police dagi hekta samon to likewise complaint ta da khoina pigre ko tu gi mathak ta ITLF gi mathak ta mi cheten to haibasing se 0 FI or su atei lobio dan ado ready then we will be very happy ko khoina khetang wanga kan sida khetang atu da to ka tobagum bada so we want equal as an Indian macha ma oina Indian law gi matungina ching the su policing su effectiveness adum to effectively work to haibne da for that police the thabak se
Tobungamdra can say the Karito, army the go in the army and no she henganu, army line to buffer zone adum takreba. This is what we're doing because of police ineffectiveness. So police effectiveness matau tai, do get the magda rule of law say rain kind of chapchana, takpa matau tai ba. Say sida hetang commando hetang kazilla adi. Meitei lai haigani. If commando is synonymous to Meitei, then change into some special force. Maming disu yam problem oikre ba kaino yam na allergic oikre ba khoi gi chingi da commando se more da su commando thasile then change it and recruit the same local people there as a special unit and takhai da na do mind to do na sigi zu revamp to bi de. So I think most importantly communication se mathau tai sigi communication si da policy sing se hana chumthok pa mathau tai central leader because Indian constitution is subjected to amendment, subjected to modification. Non-negotiable na teba. Mizoram the soup has meant to be 371Z. Nagadan 371A has meant to be 371C. So I amend it like what you do in 370. At the mind of Duna, a Hoi Manipur Prazana, a Hoi problems a Bahab, Tara consider. I think for the central government, Moisina instability is a palm deba, they want stability nearby. Stability is the Makana Paikat Pangam deba. Once I have met one MHA officials in New Delhi, Moina Heiser is Michael, you see there are 30 plus states UTs in India. Why we focus much on Manipur? We don't deal any law and order situation matter in UP, which is 10-20 times the size of Manipur. Ako na kok si Manipur, ayam na investor man kaya haya ba. And ado the resource that sunate no na fasan na mating pang bibo sunate India ki damagta no is liability yam na ado mo kaya most unstable mo ka oije haya ba do gumba. So en hygienic ba point D. This instability se amarom da India the time ba sumugi responsibility si yes obviously as a government they are responsible because they know the in and out of Manipur. To amarom da ado itara ba su moina su geopolitics kita ko gi strategically located obinina tongba phangba khara leiram gani ba du gi maram haidok pa yado gi policy matter na moina in the interest of national or internal security moina haidok oiba. This is what exactly the people of Manipur are paying for. See mi chani hat pa se train accident da siba ja su phadri haibne bo mi concept sida leiri se ado itaradi first akhoi gi pambadu akhoi gi problem grievances se masen se hana taraga understand to ra consider but this can only be achieved through honest dealing. Proxy dealing da su ya yaroi proxy dealing asi lakpadagi nahan wai kukin ti Manipur makhada Manipur kai ba yaroi haina kekru pat da jun 18 da dum lakhiba mayam sing du heck big one small spark mo gi machu thokre da ngasi Pangbangam Dredana, Adugo proxy dealing do not taba. Honest dealing as a Manipur, ama oina fazana, Toba Taradi, then irrespective of Congress or BJP or whatsoever party at the central, India being an union of state, the central government will definitely give back due respect what we deserve. Hosik di we deserve to the big maram odina to hibne. Yes, another option is also a local party. Local parties option ama oizay. Ado itara was kari ideology to the kari administration makhadu da adum leize khoi even making menung masen phau trust deficit leinei khoi su adum leinei trust deficit se adum because of the biggest fees called selfish ki maram oiduna ko adum lakhrabinina I don't know how do we undo all these things karai da hogani ad solution di leize de but these are the core problem what Manipur is facing now. So we need to start a new chapter masidagi khoi anoba chapter hoba mathau tae ba for that the youths of Manipur hai tare ko who have a good future need proper guidance. Proper guidance fazana piba mathau tai ideology Manipur gi ideology to tose hai taradi ahan aman singna fazana khal akan sida fazana naha sing se guide to biba taradi. I think we can make a wonderful Manipur in the coming days. My tamsiga thank you. Ai ngasagi khoigi youth sing si su khoigi politics sida fazana yaukshilakpa masu yamna mathau tari bako awon ba mapuraki haragadi
simaksu yamna mathau tabra na khalle. Anyway, thank you very much. I'm ngai ngasi gi pukachariba topic asida khoi tongan tongan ba panelist ahum na masa masa gi ba warol kya ama thambiduna mapung phan bi bagi damakta Northeast window gi mai kai dagi panelist ahumakpu hanana thagat pa phongdokchari. Thank you very much for joining us and sparing your precious time. Thank you very much once again. Loina na miyeng tabri khwai punam kim pamdagi ngasi gi unidi kaina na ba ya thangni jari. Till then, take care, stay safe and good night. Northeast window meaning tabiriba mayam punamakpu taramda okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibeta natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Behran water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa malo gidamak Makada Pizariva 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawirau natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsenbirau